Kede mukari watigania West mukari wa county ya Meru mumero kura kunda tutikirete kuma doshi mwanganto na kaunti ya baraba tutikirete kuma ndiko ruchome. Ipoega sana Mandela na mwenzetu nkowerwa muno ikukinya Getu FM nganganite sana Nairobi ni manto autokuwa kurokere kuingana njira chionde lakini finally I'm here nkethie muthikiria wende wa Getu FM both baraba kuthikirira locally na internationally nonto ire ndio nene Getu FM 87.6 ingwiritwe sana nonto kwa kwitira bwina uni nkethia Meru bonde bita wa Gaki Mboi Bensunda Heto le Bensunda re iri yaku weterwe emotiali kana ira siasa rieto ire siasa nonto ndi musiasa rieto ruri umirire mwaka wa 2017 o siasa ene kwina musiasa omwenda rwamirite kura rutere rwa gicigo mbunge kia Tigania West ni ndari coordinator wa kura yu so ntongeretie bangi imbitikitie sana kubwithio ntu na burega kuwa so I think indari very tough on them twera na mantu tukera na nkagia na msimamo nkauga tuigite wau and it turned out that mtura twa urairia kura that time noe wa turn out kwithira yani gicigo mbunge gia Tigania West gikura yu ikyo kiari the best nonto out of kura ira ciaringi 44 ngiri 44 around 918 unda arungamirite kura onere 33,000 so now to conclude exercise ira akuruba mwe bareta anto amwe bakiruma twinto two bakithithia postmortem au ne bawire mukora utwikia rwiro munora Bensunda kumawira no rieto Bensunda re kumau rietwa Bensunda rireta atia riranjiria na ire bu yaringi muno nonto kinya anto bako Batigania West imbathetaira muno inkarangi cheki atongeria baraba thuri baraba ikongoira bakorita na ira batekurita so rwarie rwakwa sana na kuthetera antu sana rietwa rira stamp ringia na babethi barienda muno so Gaki Mboi Bensunda. Wow, thank you very much Kiki no ntu bakoya Denia studio cheto iboya gato kwa miantu bakorea mona ikoria de Bensunda de umiarume etege antu bamwe bakiuga muno 2027 weromba gete kia mujumbe na arage shigo bunge gatigania wesi no kanyuma twakonire urombete kira kia mujumbe wekoro county ya Meru imbieno guchukumete kwerekera kero barero rwa mubunge kwa gicigo bunge. Asante sana Mandela na ikiure gikiega kiu it is true mwaka jwa kana kithurano kira kia thirire ndaromba gitikia woman rep ona kwithira umbere mbita ki woman rep na mbiriritio gicigone kira kia Tigania West gutala mathabu nya siasa re ondei mathabu ndatalanga tuthabu au ndiraiti ya woman rep lakini vision ye kwa kinya mwambiririo ju yari ogicigone giakwa gia Tigania West nonto kwina challenges nyingi irambona ankona kiri mautongeria jara jethirite jario kuma miaka irambu atwambiririe ntiu au te manto babwithitie ati kwina jama ingi muno mbona ija bati kwithira jara bwithirwe miaka mingi na kwa ugo kethira nkiona manto jajau challenges ira irio nkiomba guchiona ikumanisha ndaumba kureta solutions nonto
solutions ichijanakia na mbere kwa identify thina ukarea kumenya thina kana kumiona utimenya imbi viongo wita atia ukukwithe. So twina challenges nyingi muno gicigone mbunge kia Tigania West. Twina unemployment ya anabetu babethi bathirie skuru. Twina thina ya infrastructure etuke yotegera gicigo mbunge kietu kia West Tigania Magharibi ikio the most underdeveloped kiri Meru County ki constituencies kenda yetu nio enyuma kabisa na nontu enyuma u te kwithira tutiona allocation jera yona wa ni constituencies ingi mbunge bingi ituona allocation oja barabangi te kwithira tutethera twina abunge kana atongeria ja icigo mbunge bingi twithera twina bo lakini gukethera bara twithera twina bo kaingi njora wekuo thai atena the people at heart kana atena antu batigania West nkorone nontu mantu jara tukuona je karika constituencies ingi imantu jako rigarie mwanga tukauria atiri ninge itwethera twina allocation ya thirikari twethera twini ori inaita nontu kwina mantu jama ingi tutikuona je karika kuriku constituencies ingi the immediate neighboring constituencies itukuona kwina mega projects cia lami kuona barabara chelami chitamburukua itukuona mantu ja manene ja ikarika tweta capital projects tweta kinya the outside constituencies kana irachi in other counties itukuona still mantu ja manene jo karika ja kithomo weta mantu ne ja kithomo tukeja kuliunga guntu ja kwa mheshimiwa Gathoni wa Mushomba uritoke thirana ntikumenya ini mibia mabiri kumwe kurua kuringa ugetoke thira kwina kitchen central yaki na bonthe kaba wikirwo bya kuria lunch time so ukauria mheshimiwa uri ni ate akarita ideas iko na kurita mbeca thirikari neriku na ite kumatigania West nontu Tigania West mantu jara tukuona kinya tulami turatu nini twario katwamburirwe kwina barabara ya Kirindine wita Miathene iturite uni abwithitwe ni the first governor of Meru County mheshimiwa Munyana amebwithitie na Promise Technology na thina to twire niu kwina institutions nyingi ara Miathene kwina level 4 hospital kwina KMTC kwina St. Luke secondary kwina the Mighty Miathene Boys kwina Kanjalo boarding kurina Kanjalo girls yani kwina institutions nyingi arana tonisa turio kurina kinya Uru stadium kwina stadium yetu ya Uru kwina ofisi cia NDCC ara yani barabara ewetete kiri institutions nyingi ritha governor Munyari kumibwithia na that technology ni agire maintenance kwa tuika barabara era kurura njira inambigwe kurubaba bakwenda gwita kurira twana thibitari Miathene batina problems emergencies ira ikuoneka anto ibaukinya sibitari with a lot of ease lakini barabara era ni agire maintenance mwanka birabira ndiaririe last year katuronere mubunge oraikuo mheshimiwa Mutunga aretete yite akamomora lamiera ya momorwa kwa tuika intaka yati wa barabara eneriku so nonto mburera urire nirarathire yani thina irato twire achio mbere ya mwaka ja 20 rira devolution yejire ya Munyari kuo thina irato twire achio before that time before ejo tongeria ne icho twina cio thai Mandela nonto barabara ni etire atia ni amburirwe kwa ule mheshimiwa ara Tigania East tweta Igembe South tweta na uko ngekuonde Imenti South katukuona lami igeta atia citamburuka kwa ule twetu na Tigania West nyakarakare okanini kaka twamburwa ndiuri atire kwa thina ya Tigania West na iro kwenda gusolve no kuga yogo kami solve thina ni utongeria thina ti mbeca iteo
mbeca irio nontu ja this financial year Yes. ituonete kigino kira bangi bakuona ituonete 175 Yes. allocation ya national government CDF ituonete mbeca yu sawa. Haya, there is this other thing aranya melumite nyungu piu ni lobbying. Kwa tuweka mutongerio ratu enwe is very lazy na imutao na tena Koli atiri tena ndoni kiuo na onto ni uma koli atiri ni uma mheshimiwa wetu ndina ripoti kwamba anto we eta ofisine ira chiena into menya bwa mbere into bitiri yakwa president kethira ibarabara iria na Ministry of Road ukethira utituma uchore na CS urario umuliongera in person individually weta wike mwire yo kwa rotukwana umwira ni ntobia tigania West mbijirite umwira kaga ene Miomponi Road ni alaunchirwa in the year 2016 na kuma riwe ko launchwa na eratengerwa mbecha utebwe bokarika mwankaru ari na mubunge wetu ikipindi kya biletete weta atia barabara uni ererwe bwethwe boke ya kweta ke website tia thirikari bukona barabara erarire launchirwe ni President Uhuru mheshimiwa ari hukuma barabara era ni aremere kuthiatwa araua bakugiotho na Uhuru nonto iba kwa victimized nonto bakorwama na the then DP kwa tuwe katigania iwachia ya West iwache maendeleo pio nonto ba relationship yewe kuthoka na utongeria burapo ari ku haya Mandela toe ya kipindi ki tuona mheshimiwa wetu noe ari kitchen no akorua thirikari neriku thirikari ni ena itukuona kinya kinongonesa kana kiarie na president kwa karibu sana nuko miaka ribatigania West twamenya ende ndeto chietu iweta atia ikobwa na kekira nene ni oto yete weta atia kuria thirikari ne it is not the case ende tha inderi kwa kakurira akiwa bate umuyukiria thimu sawa narambiririe kurira ringi thirikari ra ibwetherie wengo akiwa ndi ku ndene ari wende bate umuyukiria mbi ende ni akari batigania West nkwira atiri tutena hope kinya thirikari ne no ntu mheshimiwa wetu nakurira tukirira yani bantu bagakuya kubwekira inya bure akari antu atwekira inya wona bwarira no gakuya kurira ne we no gakuya kuriraniria na bau na batwi ende surely Mandela ri muntu akurira tukirira na kurira ri ngoria atutethia yurekera ngoria atutethia kwe mantu nkwenda kuweta wimburia kiuria nga uchokeria ki twina barabara utwagweta ya miatheni eneramburirwe yamburirwe indaikirwe ntuku ingi akiwa atiri akiwa ni yete kubwithua kiwa barabara une yete weta atia kubwithua inkwenda kwira akaribatigania West na mheshimiwa amenya imurongo na imurongo munene na tweka memene atoka uorongo kwawe na toka uana njire ya miatheni bombere mheshimiwa na pevete kwawe njira ya kuma lamine otonya kwawe muchie na mepave na abwitherie cabro paving na abwitherie cabro paving weta kwawe muchi miathene kuma kirindini nione na 1.5 kilometers tia lami chiyete kubwithua na ite yete kubwitho kenda itura chikinya miathene chibitari na utukwenda karibetu beta chiyete muchi ywa muntu wana